لەگەڵ بەردەوامبوونە شەر لە پارێزگاها ئەدلبێ ئەنجومەنە ئاسایشە ناودەوڵەتیش دەربارەی ئەدلبێدا ئانات جڤینێدایە نەهاژیان باوەیەکی زەندی دچنە ئەدلبێژ و ڕۆژنەمەوان محەممەد ئەشێخ میوانە مەیە دەم باش برێز محەممەد ئیرۆ چ ناوچە هاتنە بۆمبەبارانکردن ئۆپەراسیۆن لە کورد گەربوون گۆربوون ئەنجام چنە ئیرۆ اسعد الله مساكم ومساء استاذ ایوار باش ورم ج تماشاوانین برزره براستی ج بری دمهان حیانها اپراسیون کتون جالی هیزن اسد و ملیسن ایرانی و به پشتوانیا بالافرین شرکر این روسیه هاتیه دست بکرن لگندوار روج آوا و باکور حمای هرو سال گندوار باشور و ناوینی ادلبه او ایرشن گوته نکرن بویا سدم گو کمکوژی بقومن پرانیان لخان شیخون بون و كفرن بلو كفرن بودي وجبل الزاوية ولا دشتا غابي دماغو اوبراسيوني دس بيكر لباجار كفرن بودي لباكوري حمايش بري ده روجان زيدتري 4000 توبين هاوني وزيدتري 200 ايريشين بالا فرن شركر وبرميلين تقينر ايريش سرويات كرن ودست قرتن بسر باجار كفرن بودي ده حيان هاجي شر لور هي ونهت يا چرن في سوي نديارج بركو حيان هال دردوره شر باشه برز محمد الشيخ يعني انجام لسر عردشنا حتى هيزن حكومات سوريا بيشت كافن دبيجن كو حتى لها دوار بجايده لسر عرده 130 ايريش انجام دانا انجام من وانا ايريشان شنو ين بجاي نعم حتى صباح اليوم بله ویس به شر و پفچون لدردورا کفرن بوده و قلعت المضيق و شریعه درکت ده انجام ده هجمارک جه اندامین هیزین رژیمی و ملیسین گریدای ویل گور داخویانین کانال راگاندنی رژیمی هاتنه کشتن و توبخانه که 57 هاتی اجناف برن لعنیا شر باشه برز محمد تدبيجي او اوبراسيون جبوت چه ارمانجه اجالي حكومه سوريا يعني حكومه سوريا دخوازه چه بكد باش في اوبراسيون ده دخوازه براستي عرضه كنترول بك لتن زيانا ولواز بك دستای تحرير الشام لا بالحقيقه هدف النظام براستي ارمان جا رژیم سوری و ملیسن پشتگیر جویره کشتنا هجماره کاری مزنج گلی سوری گو دجوی درکتنه و رژیم بردام بد اپراسیونا خود اگر ریگریل برنبه بالا فرین شرکر این روسیا هنه ملیسن ایرانی به خورتی لسر دردورا دوره رزگار کری هنه روش بروش هیزتین جه کرن لوی دوره رژیم و پیش دبی اگر تو ریگریل بروینه بندوی ریل بروی بگرتن لمجبو ایریشی سر دوری رزگار کرینه باشه اف دوری كنت بحث وان دقي كنت انا بومباران كرن وكي سينور نافرا هيزين اوبوزيسيون وحكومات دا سيفيل شاوتنا كشتن يعني كورانيا بارزگاه حمسه ادلب نافاندا باجار ادلب ته بومباران كرن لتن لسر سينور اف شرو بفچونو اوبراسيون بردوامه استهداف بشكل عشوائي آرمان جکه به سرو بره ایریشکه به سرو بره زیدتری 300,000 کس کوچبر بونه به جهوارن بالا فرین شرکری روسیه ایریش سر کاروانی کوچبران جی کریو لسر ریان الاستهداف يتم بشكل اف ایریش باوی کی به سرو بر تکرن گهنا ده سویلان و کامپان جيانا خود شاوا در باستك يعني هول ددن جوه دوري در كفش بارزگاه ادلب بر بدوري دم و حلبه و حمو و حمسه و لازقي و در كفه خلق كدا كوش بردبن منذ بدء الحمله جدسپیکا وی اپراسیونی کوچبریه که بکوم بالی کامپان و سینوری هفباشی سوری و ترکیه هاتیه کرنا روشک امروویا خراب درکتیه در دورا 300,000 کوچبر هنه گونها لسر سینوری ترکیه و سوریه نه به جهوارن به آلی کاری نبتایبتید به ماه رمضانی ده دمگو ام لناف کامپان دگریان روشک امرووی گلکی خراب هیه روزنامه‌وان محمد الشيخ زور سپاس كنت ادلب ميوان ما بوي